bavuga ngo bishoboye n'akama karirimba abo bakafashisha banayizi baravuga kuko jewe ndi dobantu jewe ndi dobantu twako kwishimba z'abatora bagatishingwe nibakagira izindi z'imbuto kujya gutatu musore haba ibishimbo z'imbuto zo zambere sikishimbo cyose hoteli aya haba indobane z'imbuto haba ibindi zo kurya haba ibindi zo guta jewe nari mu guta ariko mbangira indobane ariko ntibangire Haitabiri Mungu wako sema nikipuka Haiyakoyoka Umanibezi sema nikipuka Hallelujah! Yamusanga Imana yashebe Yamusanga Imana Kugira Imana mu Mana yakazituka umuntu ufite igifuzo nazana karatasi hano we maze dusuri umuntu ufite igifuzo nazana karatasi hano twadresse ku Mana yaje nayo mu byayo ino mara yeza ibindi bizikaka mugerege Imana yakazituka boko bari kuvuga amasudu y'Imana kuvuga unahitaji kwa Mungu wako sema ni kitu gani haitandani nigani yako yote amwezi sema ni kitu gani Suni mambo yote na yote ukimupata yeye umepata vyote hata kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate vyote kwa mambo ya chakula usitie shaka Yesu aliwalisha watumia kizazi ulicho nacho Ubankuzijamo igitaramo kirabakuza igitaramo mu mwambaro uzubwira abatuzi cyangwa ashaka gusa wo kwimuka ariko no mwambaro z'abambara abantu bose kandi korabira akoze ntago z'abatutsi bari igitaramo kiragira mu isawa igitaramo kiragira mu isawa mu isawa gororoka ngisaya kari mu bimavuwa tujya gusenga bo maze urabona tubwire Imana ngo Mana kirira bene data Imana yakaze Mana yakaze tugaye Bwana sana. Hari umuntu washizemo n'agapapuro k'inzoga ko zananiranye. Iwe niba ntabona bwange tugeresheje ikibazo cy'inzoga. Hano hari ibinyobwa byinshi dukuremo inzoga. Inzoga tuyikure. Muzabumva avoka mumwe n'abajyanye mu bitsato twese inzoga bavuga. Bana we Bwana ni Yesu Bwana Yesu Haleluya
usibye Imana yonyine ayiwe tumeze nk'abantu wangiriye tumeze nk'abantu wangiriye neza Imana yamenye data imugirira abasizera ijana hejuru y'irindwi
bibiri ari ibintu bibiri bibaye kuba bibiri abagabo babiri bafite ibikomeye kandi si ibikomeye n'abagabo nko murande maze mutegere abagabo babiri muri iyi minsi bakoze ibintu bibiri bikomeye bikora ku mutima aba sinzi ko nzoba bafite uwa mbere ni makanika uwa kabiri ni kazitunga ikubera iki natekereza umuntu sinozi meze hanze kuko turatinya kuza agashiti baje gusenga ariko bazarenza amasaha icyenda nagiyeyo bizuri n'amazi n'akana kabundi kagera sipinde n'inshuro 55 bahambaye kuko narengeje agera gutya muri ano masino n'akaboko kamwe nta muntu yasize umugore n'abana iriya kabasanga zogufatira n'ahandi ariko we yakuye muri we icyo kintu umumara akindusha imana n'ijoro agishimye nawe ndashima kabisa ikindi nashimye uriya mugabo nawe kandi cyane imana muntu izanyu zasubijwe imana n'ijoro muri cyo gifunge noneho zasengesha iki kugira ngo uriya mugabo w'amashini akava muri leta ari koroneri ntawe umukuse nta n'umukubise kugira ngo umugambi afite mu mutima uzopfa wari umeze neza kuko no gucungura ubwoko siko kuri izanyu baragiye cyane utasubijwe n'uzosubirayo noneho tugomba umugabo umugisha tumubwira ko imana imurinde kuko abantu benshi imana imurinde kuko agiye kurengera ubwoko bw'imana y'umwijuru gutsinzira urugamba ariko gusa niba ko tubigira umuntu uzubura kuko gusa umuntu asegaye mu mutima we tuba imana y'umwijuru mugeze protection ikomeye Oh,